Encwadzini yaMateyu sahluko 11 kusuka kuverse 1 kuya ku11. Ngicela sibambe lapho sibhale sitawufunza lawo mavesi lawo, kepha nyalo ngicela kwenta singeniso nganathi tinto letimbili letintsatfu. kuTimothy wesibili sahluko 3 verse 15 ngila ngicela ungifunzele khona sisi, bese ufunza naMateyu sahluko 10 verse 28. Kepha indzaba yami umlayeto lophelele welisuku sitawuthola kulo Mateyu sahluko 11. Kepha ngicela ukuthi sinake naku nje lengikholwa ukuthi kutasisita ekuphileni etikhatsini lesikuto. Timotheyu wesibili sahluko 3 verse 15. Nekuthi kusukela ebunfaneni bakho wayati imibhalo lengcwele enemandla ekuhlakaniphisa kube kusinziswa ngekukholwa nguKristu Jesu. Wayati imibhalo. From childhood you have known the sacred scriptures which are able to instruct you for salvation through faith in Christ. Salvation kusinziswa kungaba netinto letinengi mangikhuluma njengekusinza kungendeka kulokunye usinze engotini solo kusinza lokho noko ke ngeke usinze engotini uthi lo ngisinze engotini sengiyezulwini. But leligama la salvation licukethe lokunengi, lisho kusinza engotini. Mangabe indlu beyisha singasho ukuthi usinzile, you were saved, but you were not saved by faith in Christ, kepha usinzile. Lengifuna sikunake kumbe ngulokuthi imibhalo inemandla ekuhlakaniphisa. Lesikhathi lesiphila kuso yinengi inhlakanipho lesitawuyiva lesiyivako la emhlabeni iqhamuka kuma sources of information lamanengi netati letinengi nebantfu labakhona kuchaza timo batasiniketa information, but none will be above the wisdom of the scriptures. Livi la nkulunkulu licukethe yonke inhlakanipho lesitawuthi sisinza kuletintfo singasinzi sishone esihogweni, sisinze sisime kuKristu. Sisinze sisime kuKristu. By the way, liBhayibheli yincwadzi lebhalwe ngumoya longcwele embulela abantu 40 webantfu lababhale liBhayibheli mangikhumbula kahle inombolo. Labantu babhala etindzaweni letehlukene. Ngiloyo ubhala liqiniso lelihambisana naloko uNkulunkulu lafuna abantu bakwati ikakhulu ngaJesu. Babhala etindzaweni letehlukene kusho ukuthi liBhayibheli yincwadzi lesingathi yiproduct yamoya longcwele. I see product yema scholars ladatisha kakhulu, kepha yincwadzi yamoya longcwele. Ngisekushito lokho liBhayibheli lethula uNkulunkulu ebuthathweni bakhe
Tsine kufuneka sati uNkulunkulu through the Bible and worship God, but not worship the scripture. Singakhondi liBhayibheli, asikhonde uNkulunkulu lowembulwa liBhayibheli. Asikhonde uNkulunkulu lowembulwa liBhayibheli. Kuze kuthi singathikhanzi siphikisana ngekuthi liBhayibheli leli ngilo ngiliphi. Ngileli nemlomo lobovu noma ngileli kuWhatsApp noma ngileli kaYouTube noma ngileli kuphi. LiBhayibheli yincwadi leyethula uNkulunkulu. Isatisa ngeliqiniso ngaNkulunkulu. Noma lo uNkulunkulu umathi ngeliBhayibheli leliku-cellphone, the goal has been accomplished. Lokhulu kuthi umathi uNkulunkulu. Kulesikhathi lesiphila kuso ke, liBhayibheli asilicabange lingasisita njengemkhumbi lowasita Noah ngesikhathi sazamcolo emhlabeni. Umkhumbi wamethwala Noah noma zamcolo akhona. Livi la uNkulunkulu will help us to escape the corruption of this world. It will sustain us. Ngoba njengekusho kwaNkulunkulu, inhlitiyo yemuntu yonakele emhlabeni ibolile, but live la uNkulunkulu will help us sail through the storms. Ngako ke lingisa umuntu lo seluhambeni, mangabe la uyakhona awati, kukhona lokhu kuniketa i-guidance nyalo kulamalanga, mangabe uhlele kahle kuyakhomba ukuthi utawufike ujike ngesancele. Bese kuba nemuntu lokhuluma njalo 10 right noma 10 left. Wathi wena hayi khona mina ngibona lokungcono kungenteka uduke. Singatsebeseli imibhalo. Bantwana basekhaya asihlupe kakhudlwana ngemibhalo than ever before. As kuya ngekuhlwa, lokuhlwa kubangwa yini futhi? Kubangwa nalwati lolunengi. For example, angibuye ekhaya, i-vaccine J&J. Labanengi bethu lo sihleti la si confused. Why? Ngenxa yelwati lolunengi lesilitholako. Ngoba lo munye uthi labanye bajovile bafa. Lo munye uthi labanye bayaphila. Lo munye usho lokhu nalokhu nalokhu. Lo lwati lolunengi luyasiconfuse. I thank God for the wisdom of scripture. Kuthi live la uNkulunkulu will always help you to find a way. Ngoba lencwadi iyabhalwa kwatiwa kuthi kuyaba nabo John nabo JJ. Mayibhalwa le bekwatiwa kuthi these times will come. Ake siveke lenye umcabango lekumele sibe nawo in this situation. Lo Matthew 10 verse 28 uthini? Ningabesabi lababulala umtimba, kodwa babe bangeke bawubulale umphefumulo. Ningesabi labanjani? Lababulala umtimba. Ningesabi labanjani bazalwane? Lababulala umtimba. Lababulala umtimba. Ningesabi lababulala umtimba. Mangabe kufa bakufake kule vaccine, batabe babulala ini? Umtimba. Uthini ke Jesu ngayo? Ningabesabi.
uthi Jesu consent ngesesabe yena. Ufuna Jesu ukuthi sesabe yena, lokumesaba kwekumhlonipha hayi lokumesaba kwekumbalekela. But lokumesaba lokwenda simworship, lokwenda simkhonde. Mangabe ukhona loluthulusi la Sathane lothunywa ukuthi akasibulale, Jesu akasho ukuthi angeke anibulale, kepha uthini? Uthi ningamesabi. Uthi ningamesabi. Uthi ningamesabi. Uthi cabangani ngami. Akasho Jesu kude lotakubulala. Ngiyayithanda le mithandazo kumbe nami ngalelinye ilanga mangikulelo giya ngiyawukusho ukuthi your death has been postponed. But let me tell you, I don't mind. Even if your death is not postponed, it has no effect upon your eternity. Because your eternity has already been secured. Sewuvele uphephile. Lokungakulimata lamhlabeni is to ignore the truth of the scripture. Kudzebesela liqiniso lembhalo. Kuthi ba kuchamuka vaccine uyabaleka uyotifaka emgodzini, it's not an issue. Uthi Jesu, don't fear those. I don't know who are those Jesu labeka basho. Kuthi bekasho bobani. Kwesibili Matthew 18 verse 6. Kodwa lokukhubekisa abe munye kulaba labancane labakholwa kimi. Kungcono kuye kuthi litshe lekusila liboshelwe enthanyeni yakhe. Lokhubekisa laba labancane. Labancane ngilabanjani? Ngumuntu lode emandle ukuthi vikela. Kufana nemntwana esandleni sakho. Mncane. Noma umfaka impama noma umfaka asibhakela. Akanawe emandle ukuvikela. Noma umphakudla noma umuphi. Akanawe emandle ukuvikela. Jesu ke uthini? Uthi labo labasemagunyeni ukuthi bakwende uphile bese bayakubulala noma bese bayakulimata. Uthi he is going to deal with them. Kusho Jesu. Nyalo World Health Organization usemagunyeni ekwenda tinqumo leticatha letiphathene nempilo yethu. Mangabe lo muntu losesihlalweni semagunya ekudecide ukuthi mina ngiphile mangithole lokhu yena angibulale. Uthi Jesu ulungiselwe litshe lelitawulengiswe enthanyeni. So, bantwana basekhaya, fear not. Amen. Fear not. Feel free. Engabe akusiso inisikhathi la khona uma ngabe ngikhuluma lo uma ngabe hayi ukuthi ngithi vele benda kanje basho kanje, but lo uma ngabe lethi indzaba lethi simixako dinenge uyabona. I'm trying to bring clarity. Uma ngabe kukhona lokungipoison lokufakiwe enveni wena loye kuyo unelithemba ukuthi utawuphila. Engabe akusidweni netikhathi Jesu lathi ngisho shevu angeke akubulale. God is able to frustrate emaplane emuntu.
Guthi what was intended for your death, God shall turn it around. Lo mlilo lo baselwe ukuthi uyawukusha kuwo, ngomlilo lo tawuthi ukhona uNkulunkulu longetulu kwa poison wethu. Inkosi inemandla. Jesu abengahemi makhuluma lamagama. Bantwana basekhaya, fear not. Whatever the situation, whatever the case, ngigcine kulesingeniso ngekuthi mine babe wanqaba nasinakekelwe. Mina indvodza yaxolisile. Ngine responsibility ngema resources uNkulunkulu langipha wona kuthi ngibanakekele. Ngangabanakekeli ngaphike ukuthi chaza mina ngafa ngisomandla. Utangithola uNkulunkulu ngoba emagunya uNkulunkulu la kunika wona ungumuntu, akakunikeli for your comfort, ukunikela for the little ones around you. Maune mandla, emandla lonikwa wona, la mandla lenginawo. Mangabe nginemamasela nginemandla kakhulu ayafutha, awasi ekwekhama umngami, ekuprotecta umngami. Mangabe ngisebenzisa lawo mandla lawo, ngekhama lona uNkulunkulu latiko ukuthi weaker than me. uNkulunkulu utawe khama mina. Noma bakithi nebekhabo mngami bebangete bayilamula yami phakathi kwami nemngami uma ngingabanaki ngema resources uNkulunkulu anginike wona. Naba ngeke basho lutho, uNkulunkulu will always do something. Little ones, fear not. Little ones, fear not. Kulokunye bongeva ngazi uthi hayi no sekuyonakala kusekugcinene uthi Jesu fear not. Ungesabi. Inkosi inemandla. Inkosi ayedela ilali. Iyade ukuthi kunawe la emhlabeni. Ngeke sidele ngacishe ngahlabela. Hallelujah. Yes, siyabonga Baba longcwele. Ngosi luthonsi lwekufa lukhokhiwe. Jesu sewaya ethuneni wafa wayivula indlela labe ingekho khona. Akube lithumo kuwe Nkosi usasihlomisa. Awaken our minds ngekwelivi lakho. Ngendlebe yethu yakamoya sive lokho lokusho kwebandleni. Amen. Ngicela silandzele ke Mateyu sahluko 11 kusuka ku verse 1 kuya ku 11. Sihloko sethu sithi your circumstance does not change your status. Simo mangabe ngikhona kumsha kahle. Simo lokuso asiguculi lolo nguye yena ngekuchaza kwaNkulunkulu. Loku longabhekana nako nyalo. Loku ngabe kuyendeka nyalo. Akwakhi isimo sekuchaza wena uchazwa uNkulunkulu ayingekwesimo sakho.
Kungendeka ekhaya mangabe siphila emndenini. Kulokunye kuze kubanjwe nemihlangano. Bese sewuchazwa ngandlela thide, but kude lona incazelo lengcono ngawe than kuchaza kwaNkulunkulu ngawe. Blessed be the name of the Lord. Amen. Amen. Niyatati letindzaba letinye letiba khona tisinikete iwari ne-confusion. Njengekuthi nje lamagama langasikahle usehluleki. Sewuchaziwa ngithi ngenxa yokubuka 1 2 3. Usquats sewuchaziwe ngoba sekubukwe 1 2 3. Usaliwa kati ngenxa yokubuka 1 2 3. No human definition can undo God's definition of who you are. Kuti incazelo yalamhlabeni lenga kuchaza kangcono wena kwendlula lokhu uNkulunkulu la kushoko. Amen. Cishe ngahlabela ngabamba sihlathi ngathi amen. 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 Asiluthathe sihambe nalo. Kwathi kube Jesu aqedze kuya labafunzi bakhe ababengemashumi 20. Besuka lapho wayawufundisa ashumayela emadolobheni akuleyo ndzawo. Kwathi ke Johane umbhaphatisi asesejele weva ngemisebenzi yaKristu. Asesejele Weva. Amen. Yes. Wase uthumela labanye bafunzi bakhe kuye. Befike bathi kuye, wena unguye yini lona lotako? Noma kusafanele silinze lomunye. Niyamkhumbula Johane. Nguye lo bhaphathise bani? Jesu. Wamphatha ngetandla. Wembulwa ngumoya lo ingcwele. Ngetulu kwembulwa amkhombe khashana athi nali yalundlu laNkulunkulu. Wamphatha ngetandla. Wambona ngosi. Kepha mase avelelwe simo sewuba nekubutabuta ukuthi kumbe ngente liphutha kumba kusiyi. Uyathi empilweni kuhambe kufika isikhathi la uva khona ngazi ukuthi wende liphutha kukholwa ngeJesu. Uhambe uve kwangazi ukuthi nguyalele ukuthi uphendule imthandazo lo. Uthi Johane, mina bengithi ngibhaphathisa Mesiya lo tasilamlela kule politiki yeMaroma lesicilatako. But nyalo naku la ngikhona khona aningibuteli kuthi ngethulele umuntu lo nguye yini to deal with my circumstance. Uyachubeka uthini Jesu? Jesu aphendula wathi kubo, ncanzekani niyemtshela Johane ngako konke lenikuvako nalenikubonako. Maye, ncanzekani niyotshela bani? Johane. Wanakisise lawo magama. Ncanzekani niyotshela Johane. Verse 5. Timphumputhe setiyabona, tinchute netishosha setiyahamba, emalephelo ayahlandeka, tihulu setiyeva, labafile bayavuswa, nelivangeli seliyashonyayelwa kulabampofu. Ubusisiwe longakhubeki ngami. Kwathi nasebancanzeka, Jesu waqala wakhuluma ubusisiwe longakhubeki ngami.
ngase singaphoza lapho nje. Ubusisiwe longakhubeki ngami. Ubusisiwe longakhubeki ngaJesu. Ngesikhathi ngathi ithembiso takhe atisaphumelele. Ubusisiwe longakhubeki. Ubusisiwe longashintshi ingoma yakhe. Lothi ngidamethemba njalo. Ngoba uyayadi indlela. Lothalele embhedzeni kumba saphefumula kancane angakhubeki ngaJesu. Ubusisiwe longakhubeki ngami. No matter what. Verse 7. Kwathi nasebancanzeka Jesu waqala wakhuluma etiqunjini ngaJohane wathi, nanisuka niya ehlane naniyobonani kani? Naniyobona umhlanga uveveteliswa ngumoya yini? Kanti nanisukele kuyawubonani vele? Naniyobona umuntu wembethe ingubo letinhle yini? Anati yini ukuthi labanjalo basetindlini temakhosi? Kodwa vele nje nanisukele kuyawubonani? Umprofeti? Yebo, empeleni nabona lomkhulu kakhulu kunemprofeti. Nguye lona lebekubhalwe ngaye ukuthi, bheka, ngithumela sithunywa sami embi kwakho, lesiyawulungisa indlela yakho embi kwakho. 11. Ngiqinisile ngithi kini, kubo bonke labake baba khona emhlabeni, kude lo wake wabamkhulu kuna Johane umbhaphatisi, kepha lomncane embusweni welizulu mkhulu kunaye. Amen. Amen. Lo verse 7 sebahambile bafunzi baJohane. Jesu usale ukhuluma ngaJohane. Uthi kubantu lengibatiko la emhlabeni kude lomkhulu kuna Johane. Uthi maniya lapha ehlane beniyobona bani? Ukhuluma abasekho labafunzi. Akusekho labatakuthatha bayomtshela Johane. Kuthi haphela Jesu ukhuluma ngawe na. Maye ngingajabula kumuva Jesu ngoba nanyalo uyakhuluma ukhuluma ngawe nyalo. Kuthi nawe sewubethundi kuthi engabe uthini njengami Jesu. Niyambona Jesu kuthi uyacocana. Uyacoca ngathi. Kuthi engabe uthini njengami Jesu. Ngoba emhlabeni kukhona labakushoko ngawe. Mangabe kukhona lokucocwa ngawe emhlabeni ubokwathi ezulwini kuyacocwa ngawe. Kuyacocwa ngawe. Naku lengifuna sithathe isibonelo sako kulendzaba lenze siye ndibe imfishane. Kulesibonelo saJohane. Johane umbhaphatisi. Simo lakuso, his circumstance. Simo lakuso yini? Lijele, kuboshwa, uboshiwe. Nasi simo sakhe, uboshiwe. Ligama lakhe ngibani? NguJohane. Uboshiwe. Usesimeni Johane. Lo Johane singathatha ngekuthi status sakhe. Status kungaba netinchazelo letinye letinengi, kepha ngifuna sicabange nathi leting2. Kune status kuba nguwe lo nguwe ngenxa yekusebenta kwakho, ngenxa yemandla akho, ngenxa yemakhono akho, ngenxa yemezamo yakho. Lokho ngilokubitwa ngekuthi i-achieved status. Ngoba konke lobe ngiko
mangabe ube ngithishela utawubala iminyaka ukuthi ngafunza so much. Mangabe ube ngisomabhizinisi utawubala ukuthi nga-investa so much. Mangabe ube ngidokotela utawubala ukuthi ngafaka emandla nemfutho ngize ngibe nako. That is achieved. But lokhu longiko ngekuthi ku-ascribed kuwe nguloku longafaki emandla kuko kepha ungiko. Mangabe njenyalo uwesilisa kude manje lo wafaka ukuthi ube wesilisa. Awuzange wayenza abeni wathi angiyothandaza ngifuna kuba indvodza. But kude lo ngakuphikisa ukuthi uyindvodza noma ungafaka ngemandla. Mangabe uwesifazane you put no effort, it's ascribed to you. Futhi nawe ufunga ugomele ngoba uyati though awuzange wakusebentela. Lokho longikona. Leli gama ke lelithi Johane ligama lesingalifaka ukuthi ku status was a name ascribed to him ngoba lamenyetelwe ezulwini kwathiwa wena utawutala umntwana kutshelwa Zakaria lo mntwana ligama lakhe kutaba ngiJohane. Kutaba ngiJohane. Johane ushoni. Leli gama lelithi John lisho ukuthi Jehovah is gracious. Lisho ukuthi Jehovah has favored us. Lisho ukuthi uNkulunkulu unemusa. Ngoba Johane weta wato introduce umusa waNkulunkulu. Wachamuka Jesu agcwele umusa neliqiniso wethulwa ngubani wethulwa ngiJohane. Nasi ke simo Johane la kuso nyalo. Johane nyalo ngekwesimo usejele. Jesu maga buyisela emuva umbiko uthi go and tell John, hambani niyotshela umuntu lodele kuveta umusa. Hambani niyotshela umuntu longumusa wasimakadze. Hambani nimtshele nati tindzaba. How Jesu akasho ukuthi hambani niyawutshela lesiboshwa ngoba phela lesimo saJohane nyalo sithi uyini usiboshwa. Kepha lokhu lokwashiwo ngaJohane uthi uNkulunkulu lokuthi ngiJohane akubangelwa simo lakuso ubangelwa ukuthi lizulu lisho njalo. Ubangelwa ukuthi lizulu lisho njalo. Lizulu lithi Johane you are favor. Lithi Johane there is unmerited favor upon you. Utalwa nabatala abadzala, this is unmerited favor. Johane simo lokuso nyalo asehluli lokhu uNkulunkulu lakusho ngoba akusho ukuthi wakusho aphandliwe. Bekade nane ukuthi uyawuhambe ube sejele. But ligama lakho solo limile ungiJohane. Hambani niyomtshela Johane. Khona lapho kulelo jele lakulo. Hambani nitshele Johane. Lokho lenikubonakho. Impilo yethu Sine masemukela Jesu ngaJohane 1:12 lithi bonke labamemukela baphiwa emandla ekuthini baphiwa emandla ekuthini bantwana kaNkulunkulu. That was ascribed to us.
azange sasebenta kakhulu ukuthi sibe bantwana baNkulunkulu, azange sazila kakhulu sase sesiyabhadalwa ukuthi ngalokuthi uyathi ukhuthele kuye esontweni uye onke malanga sale uba ngumntwana kaNkulunkulu. It's not achieved. Akusi umchele wekuthi sewune diploma yekuthi sewungaba ngumntwana kaNkulunkulu, and kuchubekela phambili utawuthola i-degree mawungadimisela kakhulu ufike eli esontweni utawuthola lesinye isicu ebuntwaneni baNkulunkulu. It's not by achievement, it's by what God ascribes to you. Ungumntwana kaNkulunkulu. Jabulani sesibantwana baNkulunkulu, siphiwa emandla ekuthi sibantwana baNkulunkulu. Jesu uthini-ke ngalo Johane lo sejele? Ngifuna ningive kahle lapho. Uthini Jesu ngaJohane lo sejele? Uthini Jesu ngaJohane lo boshiwe? Ema movements akhe are limited. Ingululeko yakhe ayisiyo lenengi kangako, nekudla lakudlako akusiko lathi khethele kona. Uthini Jesu ngaye? Uthi kubani labadelwe besifazane akekho lomkhulu kunaJohane. Hawu, ngisho sekaboshiwe. Kuboshwa akumshintshi uNkulunkulu ngaloko lakushoko ngawe. Uthi lokwendiwa ngumuntu uNkulunkulu akungishintshi mine kule ngikushito nale ngikwendile kuJohane. Johane remains great noma aboshwe tandla netinyawo. Uyathi mangabe awusilutho embi kwaNkulunkulu, awusilutho ngisho ungahamba ngendiza ube nendiza lenembhedze nabosofa. When you are nothing before God, you are nothing. Kepha mawusejele uboshiwe kubanza tinsimbi etandleni nasetinyaweni, if you are great before God, you are great. Kude kwalomhlaba lokungakudefine kwedlula le definition lebuya uNkulunkulu. Thank God ngabo Google, ngabo dictionary, Collins, Oxford, bobani dictionary, ema definitions abo who or what is great, what it means to be great, nendlela sibona ngayo bantu labakhulu ukuthi ngimuntu lomkhulu kumbe uyahlonishwa uyesatshwa, but I definition yemuntu angeke yehlule yasezulwini. Ngoba umhlaba waJehova nekugcwala kwawo. Live nebantu labakhile labasimakathi. uNkulunkulu kuphela longakhona kuchaza umuntu lomkhulu. Johane uboshiwe, simo asishintshi. Kepha uthi uNkulunkulu kulotelwe ngewesifazane kukhona indvodza lenkulu kubedlula bonke. Le ndvodza nguJohane. Ake ngikuthathe nje ngikukhumbude into letimbili letintsathu ngaJohane. Lona lizulu lelithi mkhulu angayi nasejele. Johane bekahlala ehlane, ema restaurants akhe bekasemahlathini. Bomagen Bean ba Johane, bo KFC ba Johane bekungisehlathini. Bekadla tinzethe Johane, aqoshe madziya Johane, afune madziya, alinyenyela. Wena ukhona labake badingele madziya la. Ngizomshibo nginibonile emadziyeni laba bakasibambela intotho vyane laba. Johane uyakwati kulandzele madziya anyenye baze bantwana labanye mababukana bachwebana bathi
ake nibuke azi uyayibamba iphunyule enkosi yami umgcotsho ayiphunyule etandleni lezulu lithi loyo lodlematsiya kude lomkhulu kulotelwe ngowesifazane kudlula yena bebalele labanye emahotela kepha uNkulunkulu wathi ngibona naye indoda ehlane yinkulu kwedlula labalele emahotela. Kwesibili Johane bekembatha tikhumba bekude ema labels ethu la khona lamuhla bekude bola Coste kusho njalo bekude bo Pericardine bekude bo Khadush bekambatha sikhumba onke malanga kwembatha akuzange kwamdefine Johane i-definition yakhe yachamuka ezulwini. Ngiyathandaza kulesitukulwane lesinema labels. Don't let the labels of men define who you are. Let heaven define who you are. Lizulu akube ngilo lelichaza wena. Ungaze uti stress ungene etikweledini te label. There is no better label than what God says about you. Nothing better. Johane wembatha tikhumba. Kwesithathu lihhovisi la Johane beliphase tihlahla. Ngabe kasehlane. Lihhovisi la Johane bekahlala esitulweni sakhona, isitulo sakhona bekulitshe. Bekahlala ehlane. Kepha uNkulunkulu uthi kude kulotele ngowesifazane lomkhulu kuna Johane. Ngaze ngakhumbula ingoma ngicabanga ukuthi ihambisana nanangi ya Moses ithi I would rather suffer affliction with the children of God than to enjoy the pleasure of sinning for a moment. Angisonzele ekugcineni. Johane akudzingekanga ukuthi aphume kulesimo kuze kuthiwe mkhulu. Akudzingekanga ukuthi kushintshe tintfo kuze kuthiwe mkhulu. Akudzingekanga ukuthi tintfo tibe ngcono kuze kuthiwe mkhulu. Waba mkhulu asetintweni letingashintshi. Waba mkhulu esimeni lesingagucuki. Waba mkhulu atseliwe. Waba mkhulu aboshiwe. Waba mkhulu noma angafunwa reject. He was rejected in the society. The great leader of the time lo wamvalela ngekwata ejele. Sekamvalele he remained great before God. Azange umuntu ashintshe lokhu bekangokona Johane. Wema solo amkhulu ngekuchazwa lizulu. Ngiyathandaza ukuthi emehlo ethu netindlebe tethu ngathi dingaba more tuned to what God is saying about us. Njengaloku sikhathi la khona kungendeka siyalahlekelwa. Kungendeka into letiningi ngathi tiyashake tilungi. Ngathi singaba more tuned to what heaven is saying. Ngoba Johane kwamsita kuva kuthi kuthiwani ngami. Lijele lajika laba indzawo yenjabulo kuJohane. Wathi Johane, okay, it's fine. Noma ngila kulesimo lenkuso akunenzaba mangabe tindwa tikashintshe ezulwini. Emehlweni abantu tindwa tshintshile. But ngiyabonga ukuthi ezulwini atikashintshi. Let us more be tuned to what God is saying ngathi than to what people are saying about us. Ngicela sukume ngisho nanga emagama ekugcina. Ngifundzele lo verse 11 sisemile sithulile. Verse 11 uthini kuMateyu 11. Ngiqinisile ngithi kini kubo bonke labake baba khona emhlabeni
kude lo wake waba mkhulu kuna Johane umbhaphatisi, kepha lomncane embusweni welizulu mkhulu kunaye. Nako la se-connecta wena namkhona. Kude lo wake waba mkhulu kuna Johane, kepha embusweni welizulu. Embusweni welizulu lomncane embusweni welizulu unjani? Mkhulu kunaye. Mkhulu kuna Johane. Embusweni welizulu loyo, the least in the kingdom of heaven is greater than John. Usaphuma ngaphandle ake sewubuke simo, hayi njengemuntu lotaba mkhulu mase uthole tinto zetishintshile mase uphume esimene. Phuma ubhekane nesimo njengemuntu lomkhulu. Uyathi libhubesi like life libulawe indlala, but alishintshi ukuthi solo libhubesi. Solo linemandla ekubamba lidzabule tilwane. Ungabhekani nesimo nelingaphandle, ubhekane nalo kwangazuthi kukhona emandla lowadzinga somewhere kuze tinto tawuba ngcono. Mangabe usembusweni wasezulwini, least as you are, noma ngakude lokushintshile, you remain great. Ngikhuluma kuwe, ngikhuluma kumbe kulomunye losekhaya, kumbe lo ngikhuluma lomunye uyagula. Ngisho lokugula noma kungathiwa uyafa ngako, you remain great. Sickness and health will not define you in the kingdom of God. Noma kungathiwa iCovid ikubambile yakudlavuta, you remain great in the kingdom of God. Noma kungathiwa abantwana bakho abakulaleli, sewabathe uyabathandazela abayibona indlela leyesonveni, ubebathe uyabakhuthatha abakulaleli, kulalelwa abantwana does not define you in the kingdom of God. Wena uwaNkulunkulu. Siye emakhaya, kuyendeka tinto tingahambi kahle emakhaya. Uthi ukwendile konke lokukahle, but ubona elikhala lakho libhidlika, ubona umshado uphele tandle. Ukwende konke longakwenda. Bantu bangakuchaza ngesimo sekuthi maye vele wehluleka nguye ngiloko naloko, but according to heaven you are not defined ngekuthi wehlulwe yini, you are defined ngekuthi you are in the kingdom of God. Uthi uNkulunkulu, you are greater than John. You are greater than John. Mangabe nawe bese uthi accuse, uthi condemn, uthi faka emthoyi, uthi lahla, uthi dzela, uthi mina ngisehluleki, mina ngingiloko naloko, kude lokulungako kimi. Lalela, kuyakhulunywa ngawe ezulwini. Kuthi akekho lomkhulu kuna Johane, kwedlula umntwana losembusweni kaNkulunkulu. All your achievements may change, but what God has ascribed to you will never change. Simo Daniela usemabhubesini, but akushintshi lokuthi ngumgcotsho wasimakazi. Shadrach, Meshach nisemlilweni, but akushintshi lokuthi simakathe ungakithi kude longamelana nathi. There is nothing in this world lengakhona kushintsha anything about you mangabe usembusweni waNkulunkulu. Kungendeka socially you are limited, financially you are limited, progress seems to be far, your dreams and aspirations abukeka akhwesha abakhashane, but let me tell you, you remain great in the kingdom of God. Kungendeka awuhlale endlini yemaphupho akho, labatawuthi mawuphuma kubo bavume bathi bakhombe kancane kuthi yambona. Kungendeka uhambi ngento lofisa lesephusheni lakho, but you remain great in God's kingdom. Bukhulu bakho abuchazwa in the terms of men, buchazwa njengaloku uNkulunkulu akubona. Ngiyathandaza ukuthi uNkulunkulu longcwele
avule emehlo enhlitiyo yakho yakamoya netindlebe takho takamoya kuze uve lokho indlebe yenyama lengakufa. Thank you, Jesus. Father God, I pray today. Here are the little ones in your kingdom. Ngiyabonga Nkosi kungipha lithuba lekukhulumisa abantu abakhulu kangaka. Oh, hallelujah, hallelujah. Nkosi kungipha lithuba lekwethula wena kubantu bakho lobabuka ukuthi bakhulu. Basahamba Nkosi. Labanye bethwele ema messages etingcingweni tabo. Lama messages netinchazelo tebantu labafundzile kakhulu labachaza abantu ngekwetimo tabo. Kuthi mangabe unaloku unje, mangabe uteloku unje, ngako bese sifaka emandla towards that direction so that we fit in the definitions of this word. Father God, I pray that our eyes, emehlo nendlebe yethu beyingaba tuned to the definition of heaven. Kuthi lizulu lithini ngathi. Kuloko lesinako lo siphe kona as we enjoy the comforts of our home. May we always think, I am great, not because of the comfort and blessing I'm enjoying. I am great because God says I am great. Naloyo Nkosi lekungendeka akana lutho uvuka ebusuku confused asangeni. Bombe uthandazile njenga Paul wakunxusa kanenge ukuthi linyeva liphume lisuswe kuye kepha langede lasuswa. Ngiyathandaza ukuthi lo mlayeto Nkosi awume uphile kuye noma ngidliwa kufa emhlabeni. I remain great in the kingdom of God. Mawuthunyiswe Nkosi sibe neliculo ngalo luthando lwakho, that we may rejoice in the Lord, not in our breakthroughs, not in our change in circumstances, but that we may rejoice in the Lord for what God is saying about us. Sijabuliswe ngiloko luzulu licocako ngathi ngoba sisabukwa emhlabeni kuyakhulunywa ezulwini, kusabukwa emhlabeni emadodzana nemadodzakade bantu kuyakhulunywa ezulwini. I pray that the grace of God shall be upon each one of us. Ngemagunya Nkosi longiphe wona nangekwati liqiniso lelivi lakho. Ngiyacela Baba ukuthi lamagama uwathathe ubabusise ngawo bantwana bakho. uNkulunkulu wemusa akakugcine akubusise. uNkulunkulu wemusa akakhanyise ubuso bakhe kuwe. uNkulunkulu wemusa akelule isandla sakhe lesingakafinyetwa kuphe kuphila. uNkulunkulu wemusa akakwendele umusa akuphe kuthula, akuphe impumelelo kusukela kulesikhathi nakuze kube phakade. Amen. Asente umsindvo lobheke